Yeda osonia sasi ura twedi ampo ya wase. Obambo odinam doba Nazareni mezi asoma na to yasundwe madofo no mo. Mosumfo apostle OKOH neso meni mu ade ahyimu. Ye be che oba ade twedi ampo ya wenasem. Mesre mu doyi mu. Fo so femme. Ne enchensem pa no. Nkwagyesam na ba wo fie. Omo ade nya wadom na wo chefe wo mu ade beboa mo nya dankwa no. Omfa ndom. Amen. Ye mo oba ade ne samra ne emfa nsem pa ne mra. Minyan krompon asidewura na asiensa moswansa meda wase one twentwen kotwen krotwen ba atwetwebu awoda akoyam o okofo bo okofo techi wafo akwaku bedi akoyi okofo temtechia wocha akochemcha akobremu Israel no merema mu kufu yi Yehowa breye chem na yenkwaje akoframrai na yakochem techia yeda wabremu apiafo Amensisi tata jijifo awodi anamo sisi ye jiji yentata onante fo nante amre na motentia wojiji Israel no merema tata emfie aduanan twa kwansintenten fre sadako kwampresu numasu oje asuo kutwere asuo poma pontumfo a woje pokokwa ahode timutin ma Israel adishidom nante asase pese so twa ya ensuo mpanka wona ase Kontonkro wi awoda mansan komwe okotokro kwafa wo kwatenwere okwafa wo kwatete de adin mumpomama onyankrompo twedi ampo beni ono ani minyankrompo twedi ampo Yehowa obade bosro basase basu bopo bonframa bosum bohan bo wiase ade nyina onyame ba ko pe abodira bomrane a ne di fata no oti brekesa na himbotre ngudo ye fra wo tumfo kankyerɛkyerɛ katachie okakraka kokroko kentinka kantamanto kukrantumi kampese ko wonwani Jehovah Jireh Jehovah Shammah Jehovah Rapha Jehovah El Shaddai Jehovah Nisi Jehovah Adonai Jehovah Rofeka Jehovah El Elohim Jehovah Elohika Jehovah Jah Yenyan krompo twedi ampo bade obade nyame kase Jehovah Shalom peace ya sumdie hallelujah yedo obade ya wase wo mobro hun ya do ya wode adom yemfum so ne mrato nyina wonkum so de ayeyi nka wote asefo ya wene doba mize ya ne dum ne ngosamfa na wonkronko so megu yenso na mayendi asiye yebetimi di atena samase ansa na wasania abese wiasa na so bato ne safre yen ya kuntapebu ache no odomfo ne hu yamabo amen adofo no musumfa apostle OKOH and then sempa me de ban topic ni ti hayi ti topic ni ye Adwamanbo Mu Nsunsuanso Adwamanbo Mu Nsunsuanso wow semisu Adwamanbo Mu Nsunsuanso hallelujah amen abovunum yake Adwamanbo Mu Nsunsuanso a enam pese ye baba niamam na twokonkon ma adofo ti twokonkon na se adebe nti ni wonyankopon si wonipa kwan wa Adwamanbo mu ewo nsunsuanso no kure etisi ya nina di mo bi antiase a na me na me de me ho na maba Adwaman afuo bi ho sai da bi wuntimi mo mfa ho ni da bi Utimi mo na me ba mo nsunsuanso awom na wankasa osisi abawu sampa e won nsunsuanso ampa obade hu yemabo omanti ase mra adofo mu ade ba ko pe ye wo wiase nyina ye nyepe yes chaye papa ye wo wiase nyina ye nyepe enti wo nyankopon di bibi to mi nu mienu trim se de ba ni enkoto musuo ni dan esane ni yes the Bible be kaka sembi achrawo. The book of Proverbs chapter 2 verses number 1. Read the Bible. Proverbs chapter 2. Bible nenkasa. Me part of verse number 1. Yeti OKOH. Osemba. Meba. Se wotie me nsam. Se wotie me nsam. Na wode me mmana nsam sie wo nkyɛn. Na wode wonyankopɔn mmana nsam sie hifa.
Wonchain. What is your wonchain? Yes. So by ya sweat yen. Sweat yes and power bad Yankopoya when Nama Apostle quite maso de Marias Noa. Now I come Wakuma Mantias, yes, Samuna Mede Banwa. And it's a Wusu friend. It's a Wutu friend Unumwa. No man, one is a friend. No man is a friend Tiasia. So the tree crazy. Papa Chame call Bachelor Quine. Nobody should just a crab hinta. To shame Unumwa, Sacradi or Babwan Shamumu. And I behold that is so. I never know trade young port as a fire when it's slow. The one who Yankupo who died. Dear. I don't for him. AGYEMANG Mu Nsunsuanso. Unimoti haye. And your bona wa bono. Debbie. AGYEMANG ne bonko AGYEMANG no. Nonko. And a nebono. Na ne bononko. Hallelujah. Amen. Wo kwa bo AGYEMANG. Eti AGYEMANG na onipa bono. Me se wo bo a wa bone bononko. But in Nsunsuanso adi e chere won hwehwe. Me be kasem ya chere hwe. Obi abo AGYEMANG. Ama ne dom efre ne so. Adinti enye obi anya ne da. Okay. Wow. Ni ma me catch sister. Enye obi anya so oro skirt man wate. So e manim. Ebi ana ro. Wa brabo anko ye nyina wonim nipa ko be ma bi woni be ma bi ada. Sa be ma na ne da ye no. Wonim wa ensu efri nipa ho ba no. E kan nsem bebre. Ana spirit didi nkrofo achi. Yes. Enti obi woni obi koda se ekimu a. Ukokonya attack. Na ababe ye Nsunsuanso. Se emrante ni bi betiem a. No betiem akwachira. Ene obi ne career ba fam nyina. Ono oba bi. Akwakoda. Ana tumi a edi oba na chi. Atwekura against no. Wow. And in the fam boy or the femi. And no fam boy or the femi. I one was an in the moon rose to come. There's from part to fire. Miss you baby, I want why a dear man in AGYEMANG do our boy. Only way ada. Only way ada. Only way ada. Only way ada. It to me be a worry bear manua. So to me no be no better cry. Okay. It to about point because what could you know? Okay. It is a winning Mu Nsunsuanso more to when you go upon brow say, and conquer boy Gamana I was a one tears into your bonny baby only way down. Oh, problem, papa. Miss Obia AGYEMANG, Wabra no one AGYEMANG. Okay. Nipan craft force no one in the die. Send pan force now. Am I gonna than AGYEMANG for? Wabra no AGYEMANG. I process yeah, bibi possessing. Bibi possessing. Into the way your problem. Hey, I want AGYEMANG for Wabra no one AGYEMANG for first no. If in crown be obi depend on in the die first no or for so no. Oh. Yani sabe man na oni na da. Papa woni yani obabi na oni na da. Yes. Because what way, no aquati way, no yama way. Bisa question when you put AGYEMANG at the Bejina, our diem. Can say, obi area was said, I didn't see any bear macuno or bana cotia no, or the Bayaniku. So when you Nsunsuanso more, yes, what dear Jamina, and what Gio say Nsunsuanso, when I'm from Nsunsuanso, and I'm from Nsunsuanso. It's a wood question. What in your shop, the book of 1 Corinthians chapter 2, verse 11. Bible and Casa. 1 Corinthians chapter 2. My brother, what in your shop, verse 11. Was it only Pemu? Was it Nipamu wine? And no name the one young Kunipem. When I'm sure Bible, me a printing press. It was Nipamu one and Nipian, I want young Kunipem. A Jew Nipanora, whom I want more, just a whom beat me. Obeda unsa umbi tiasi mesimu hunu da anani ne kwada nyango pon no bo wias nikita ne manua ano se mu ba jama rough yes o se me jama bo eno anu a o se hwan abawo bia wonu to na spirit bi ware no dukulem wo yo bi kunu dada now what ya kan Gentina Satan to be planning. So, Pastor bless for Biasia or the coffee or baby so. So, for being a Brassina, the Gamma or Bubble Bossa, and I gave the agent say, maybe I don't know. Ish, no. Why is that so? No, or did you want to run home, my friend? So, no, the Patapa, or the young Pugman. About your Fatiasim. Amen. Patapa, some and not to Nibi, the carrier.
o peja ya no na ma di ni so atrenchwe to ofusu wa wie eti ne agane nsunsuanso mo onim Ye, Papa wa kansam. so fo bi no mpema adwamanbo mu akobobo yi bi na wadani dwamanfo wo pato papa Bottom power. o pato papa Imu sizes. this wa huto Okay. ti onam Ghana mamwa no chese to Ebe. obade mfanti asem la Amen. oman nipa dwene mu na ho Amen. na ti nyankopɔ ase asɛm a wɔka na se Amen. ɔsɛ mbra bɛn bi adwaman sɛ yɛtu a na Ghana mɛmo ɛtoto a yɛbɔ 730 wobɛde to na mpanyimfo ama mpanyimfo ministers deɛ ne namase ahemfo deɛ ne nnɛ wobɛde ahemfo ne ama mpanyimfo ministers deɛ na nkwala nketewa deɛ ne namase bɛteteta adwama yɛ country sɛ pacha ɛne yɛ no ɛne yɛ no wonim a ɛti sɛ wonim adwama mo asɛm a ɛne ɛtie baabo no onipa mu hwan Eno nim de ho ne yanku nipa mu. ɛne nim deɛ ɛwɔ ne nyɔnko nipa mu Ati onipa na honhom. sɛ nipa na nkyerɛ wo spirit ko ati nim a wobɛde wohunu sɛ nipa wei mimi hyia na mimi nhyia ewiase yɛ yɛdɔɔso yɛ baa yo Yedoso. but mun ka hunu sɛ ɛnyɛ obia ne ne da Debbie. ati nsuo na firi bɛma ho ba no ɛkasa Yes. Adwea. it is so o ye bɛma kra na wo masturbate onyankopɔn ma warning Yes. answer na mekotu aba no metwe adwea si baabi na twa konkora mu ahunu sɛ nipa ɛnyɛ obia na ɛso bɛma wonyi nkwan so onye oba da rof nyɛ sa adi saba ko tibibi ba ko fa problem ɛnyɛ yade asam na meka ho meka problem nsunsuanso awom obi ya ne na o obi ya ne na sa wote je meka na se a obehunu sɛ ye wo bi mu a ye wo no ye na koto busum bi so tumi bi di nachi Yeah. ɛna wadwaman so aba wotaki achew Achi no. enti just wo mind kran sɛ ga wei friends say o konfo bi ba Debbie. Wari konfo ne ba no. wari konfo ankasa Wari konfo. okwawi konfo no ɛna tumi na di konfo na chi no akutia no Ntokwa no so. tosi di pamu wan anim di atini nyanko di pam Jo ni pana kasa di pana kasa ma hu sa me frifia wam na sa wa na di machi wodi awari ya wa wodi wakware beso amanim oso ti wa wa obade bani sanka wa kware di yenwe Yes. Aka wosim ni wonne. obade man ti asem la ti bible ba be kasa bi acho the book of Ezekiel 91 wodi ti bible nanti o ti ba ma nya Chapter 19. kwaso Verse number 1. oso men kasa Israel abrepon ase kwajo. Ghana for mu da mu tie nsama me kan What's na wodi e? oso wodi tie me Ka Israel abrepon me kwajo. che wam na Ghana for nte kwadwo ase Na kese. na me mam na nte hunu we se Ade na wona jetabere no. ose ye wo ena bi wo jatadan Jatabere. ye ka jatabere ya ka ma me ne ye baifo jatabere ye ka abo ye bidia ka so ye dan oye oba oye nini a oye dan oye bema ye sa akokɔ nini ana akokɔ bidie edi jatabere ye oba na ni wei fa ba ku si aka ho o ted ai ana so wona bi o si ye obi Ade na wona jetabere obi no. wa ne ma me ye jatabere ka so ye gudare ko Obutu jetani ni ntem. ono anadwo bia wotam ne ma ne bi de omo ko jatanini ye ba madan bonsam Oye ni ma jetaburu wa. eti jabama bonsam ye ne mani bi wo chadadan buruwam jatanini so nya ne mani bi wodan jataburuwam ai eti nkrofo mienu we hia ayo problem o Yes. ke babo What's oye ni mamba ko wo jetaburu. ye ne mani bi eti sa ma mi we ba wo ani bede hunu ne tu sisi ho Yes. nufu jeja Yes. oya samara nko yemfa no Dabio. bra you pay up for baby o jano for the system unity nya dan enko wonnim virus okura Oye ni ma jetaburu wa mu. because was ye no na ma obi ana wo se wo de opɛ Oberi. Verse number 6. ke babo Abra onenam ajetamu. abra ma me ti aso nam jataburu mu no Obeye jetaburu wa. o ma ba iwo yi sutim be den jataburu wa Na obesua ha yo. o so be sua ha yo Na wadi ni panam. eti di ori ni panam we ye ne da Debbie.
when you when in now tin yakopɔ ma hu sɛ yen nante kronkroyem Yes. no so fa kronkroyen hia Yes. na nante sabrem we share we pan skirt bia no awro dress bia no awro trouser bia no awro who problem papa Yes. tina me say Adwamanbo Mu Nsunsuanso eti woni mu nsunsuanso wo mu a waso aba ma to kwa wo sa no ana brante nya bodege ananta afu achacha rasta ge odine sa no okofa bai fo no abede wo abekunu la show and what you say in a check we start ba usampe and I started hunu me actually kwan and I started so chesi ma we we na eba no we are started ba we be fe bi pe we be kwahia bi pe Very the Henry. Akori de yanwe na no na ebe kwatiaw because anyo no kwatiaw no spirit no say di obi ba yi no obufu no sa na obi so onam ho to bi di na chi ye ni sa ba na ti ami ye What? ti nyako po won odi man say wo better be Adwamanbo automatic wo better solve problem no Yes. Asem no so. eti je wo Adwamanbo akobɔ na ɛna me bɔ Adwamanbo na da bi akita Nsunsuanso Yes. wonnim nkyerɛmu no a ye kyerɛ mu Yes. wo de opa me pon no wona abobɔ bonwama dodo na ɔwo nkyerɛ ma wi bi ma wi ya Hey. be a managing director I gidi asia pam no in the Adwamanbo Just like that. abono obabi ode no kwaka no spirit na twekra ma de o ma na Adwamanbo no obade want asia me Amen. bemba bi sister bi so o ma no kwa ma bemba bi nada na mema no fo say bemba bi bi didi o ma chi o ebi mu kra no ankasa no o ma ankasa kra no ebi mu didi nuro bi ano Yes. ebi mu didi nuro They have been possessed. obabi di ya Yeah. oni obabi da say kim wato oba na mo bi Yeah. untimi nware da o ware so a wo adi a wo nsen ka bi da Hey. Sir. na mkache Eka. na mkache mama ni bia kasa kra da ni ba mabonsam Yes. omo na bo ma ade anom Nukulem. ne yire ni jinsan no abona ade anom wi anu obeja say ne yire ye miscarriage just too much Yeah, kokoboni. bada hunu say ba ma we e ka gbayi sam ye ka hunu sam amudi hwe manko anim hwe so ha mani hwe no anu tv papa hwe no anu no Jai. Ubonum. Jai. ja we yire nya free Ubonum. Oh. bia nyompim kakra na bisa ku say e wo ana ya me Fight power. hallelujah Amen. bia mi sa nyonko Hey. e wo ana ya me Bakuni mhupe. ba ku ni mu pe oba de hu ya mabo Amen. mun di ka asase mu asema kwa check mu fie Yes. wonni nti na ko ma nipa woni enye wadwama akobɔ ne ha ya wo Dabi. ya wa pɛso wa kyerɛ wo sɛ wote ne saa bɛ kɔpie baabi anya da yɛmpie ɛwɔ Nsunsuanso mo ti creator na se ɔno bɔ yɛn ɔde yɛ manual Yes. ɛno atwɔ manual no ɛno ɔde ama yɛn Oh. ɛno ɔse my brother be careful Yes. so no me ntimi wase wɔsɛ ɔde na mu njataburu anim no ɔnyɛ nkwaraa ne bi Yes. no anyina bɛ njataburu a Abesua ha yo. ɔno so bɛsua ha yɔ Wadidi ɛna panam. nka binim sɛ ha yɔ ne nka obi kɔkum dan atwene adabɔ ɛne ɔfui mu ɔnwuram but wadu waso ɔmɛɛ dɛn Obedidi panam. na nipa wotimi wi nipa nam wei na hallelujah Amen. saa nipa wɔ yɛ ne da Dabi. wɔpɛ wo na wokra dɛn Awe. Asa wo winum so no wo. ha wo bɛma wo so wɔwe no Ono sɛ ɔwe wo ka wobɛsi kurom na wogya no ndwom akɔwe ga bi sɛsi a Wawe no. sɛ ɔdim sɛ gɛ no mom awe no wokra yɛ sere kɛkɛ Wiase wo. ewiase ehu papa ewiase ehu Yes. wo so awe ɔno so awe Yes. sɛ sɛ mienu ana awe no nyɔnko baako awe nyɔnko physical baako so awe no nyɔnko spiritual ana makeka mu tia bom na monam na ewiase mu yie ɔn baabi a womfa huhu baabi a womfa ɔsɛ wo baabi a womfa mesi gya yɛ Adwamanbo na yɛ free Yes. Simple. China you free. What did say? When Obana when you bring what den den. When Mobako. When spirit did nachi. Bema na wudi nachi den den farm boy no. Huh? When nachi. When did nachi. Tobo. Tobo na nya ware samo e Adwamanbo. Yes. Ana mobo. Yes. Nti Onyankopɔn de to wo se so bema bi break oba bi a yen kan mo mat once. On pass what ko baby rough. Dabi. Ti enso a. Ewa. But the shady may be at all. Negana for some mental say, okay, the book of Proverbs chapter 30, verse 30. Read the Bible. I would sabre you tear me. I sabre will be free me, you be free preaching. I could boy being chain. Wow, you know, when we are Miss OBC to school time. Nemrika or 2 years, become America 2 once more. Make up America 2. One year school time, member, some would be a children. And in a year now, I started from where Samson. And what Samson now?
Go school. Now, Bama way from now, dear chile, wait for not dear chile, wait for not dear chile, wait for the beyond web your sketch. The beyond web your sketch. Proverbs chapter 30 verse 13. Verse 13. What's been saying? It is people. What's your one? Nipa bi ho a. O mani tra mani tonse bibi. Debi, me na me sure Bible no. Debi. Okasam ponchi bi ho. Debi nipa. What's in nyan bi ho? Debi nipa. What's in nipa bi ho a? O mani tra mani tonse bibi. Na ba no. Omo mani tra tete so. Obi a wa pegi na nya tete so be so say nipa. In the baby so what? It is any part of go no one man. Or the same life. Yes, but you don't know. Bimusi and Krante, Bimusi and Krante. Hey, bra. Dodo see as come. Dodo Musini jackknife. And a sunny power. And I was a war when in the boy Jamino. What the mob of flash as a almost sent for Shabro. Yes, almost sent for Bravo. Missing that prayer be Nicaria. Yes, police need be or retired. I will inspector or retired or sergeant. Yes, I want to call and so that's a quatra. Transfer be out in my dig with the master trench on the Mura Fosso, Kura, Dokura, Chinamura, and friends say, can I will a Wura and Katia Wura, a Wura. In the Mura, so I want to pay for Wura. I am Wura. And headmaster be Hammy. Headmaster be Hammy. In Qualankate, Abby, Menkasa. Fagon Coho. Not your headmaster. Not this Kumu. And I'm Qualanquala Wura. Go here. Go here. When you carry a number, yes. Bang manager be carry a baby, yes. Minister be the carry a baby, yes. This will be one with dear papa, and Mass 70, the party about power. And so, you know, Debbie, as you know, Debbie, President Rafino. I know the entire. I have spirit in the church. Oh, my winnie. Okay. What already emerald. Oh. I'm on ye. I'll call for baby, my spirit in the water cry. I'm going to be a refu. Papa, the woman be na dia kwa wie. Me go to quotation as na me be su ansa wa my pon. Yeso e manim. Me su be su ansa ya pon. Yes. What's that crazy? Fitani you start baby obi e shop. Na djuma be ba. Hu scanim ka crap. This obi anfa dokwa ma djuma mo. No achina dia gengam. Nkate wura. Unam wura afo so dokura. Nchinam wura, bankura. Nkate wura, wura kwadu wura. Ndinam wura afo so sa wa wura so. Wa wura ha go fa no. Lasho. What the emphasis and count? Amen. AGYEMANG Mu Nsunsuanso. Eti mi keni Nsunsuanso na nyane bonu asam ni keni Nsunsuanso wom. Obobosano. Obeto fidie mo. Yes. Chumfri wo. Be very careful. Yes. What's your obi mo mo a? What's any pebi wo ha? Ni pebi won kasam ponchi bi wo ha. Any pebi wo ha? Ni pebi wo ha. Omoti yan krante. Omosi yan krante ti sa ni pa wo kofa no. Burial. Wo ha hoto. Dodo see yes come on. Dodo see the front side, the front when you cry no. Sekai. Ni dodo mu so kita jackknife. We di mo bro fu fresh aseso. Na na twembra. Kaza mengwe. What the year for free the pam? Me quotation me quote 1 Corinthians chapter 2:11. What's even mu when it mean that young go the pam. So be a won ant ba be chew. Because na apostle here be the hin ye do is abre. Yes, ODP. O pray be bra, o tafidie mu. And as na person what twa wadwi so pa. Because Daniel no maniti for amfidie yi untenten wa. If you don't I'm telling you today. And no one maniti for kura. So your guy ama. And now they nigga. Just obabi am fa there. Don't worry yet. And now the boys echi. Oh, the boys echi. And when you be here, do the sign for the no Quarinsani. Will be a cock for baby. I mean, I thought a subia day. A man winning. Not just say life, no one. I will so about death. I just saw about life. To me, see, I told Subi, a man, one cassa check on a Subi or life. We now check and I'm just out yet. A banner saying, Obi, when you be a quad that what topi be a man. Nyago purpose what you say, and you be an that it will be bread, Jamambo. Say, ye nyai, who was over Bobosano. 1 year back was she at the end of the year. The great and I say, yes. Of when Timmy Church and one more man tried that. My name is a physical and Nsunsuanso and spiritual today in Nsunsuanso. Now I'm talking about the spiritual one. Yes, are you dangerous? Very dangerous.
until a baby pra what then. Yeah. As you would have feet. Him for no matter than You may feet. And I'm for some man, and spirit to be no mother. A man, there many be almost one spiritual marriage. Yes. Or no back home. Yes. Or no back train. Yes. What we sell our dear. Body of the account. Amen. Oh, me, I didn't know. Amen. Monsieur Adwamanbo Mu Nsunsuanso. Obi akwatra brochire. Okodu na odi ba we kam. Odi wa kam. Wa ba jama sa hun krata asem. Oh baby I don't nam sese. I don't know baby basa okoye we ni edu sika ni sa. Kese obenum sa kopem se obewu. Unkwa 40 years unya krata den. Aden. Gine di wachi. Ha, udi ade wa brochire. Oba de mfa sanka. Amen. Uyo odi ade for. Ade. Oba de mfa sanka. Amen. Omi adwene nim. Amen. Mfa sanka. Amen. Oma wani sentew. Amen. Won sane wo. Every to me bia na odi asiem. Amen. Sabra wani pa wo so oba de ne sabeka. Amen. Obedi ba spirit. Oh, yes. Obedi ba so. Amen. Obi mbisa me, obi bisa na apostle na dia obese wo kire ase kire ne say. Unu obi da pon na yapam. Yes. Covenant. So new covenant na Bible ne be kire wo. 1 Corinthians Yes. chapter 6. 1 Corinthians chapter 6. Ko Verse number 16. ko so Was anamunim say. was into ujina woni pefe say. The ordin wo bo odwamanfo ho Obi no. odi no bo dwamanfo ho no. Woni na ye de pedua ba ko. Woni na ye den. Nipadua Woni na ye nipadua ba ko. If so can say. Obi ye den. Obi ye den. So obi de no ko bo Obi odwamanfo no a. ko bo odwamanfo a. Na ye de pedua ba ko. Hey! Wow. Woni ge na bo adwaman no. Mabe ni pedua ba ko. Ma be ni gobre na woni ne da no. Ti aye. Na spirit nyen na da. Yeah. O the Bible be ka dia be bodi a kire wo. Spirit nyen physical no mo ye bibi. Yes. At the same time mo mienu no. Mo spirit ne kuti o mo nti ba ko spirit e say ba ko die eso sen ba ko a. Amunu mo na. Tokwana Shase. Yes. Hey. Awa tu. Behu baby a ojina. Boni bia oni pa ye no. O ti o mu na o se boni bi oni pa yo no. Eni de pedua mu. Eni ni pedua we mu. De obadwamane Ne de. mo do obadwamane de. Oye ni pedua boni. Oye onu ni pedua boni. Money. I just say be kwase wo sanu adwuma. E be kwase wa brabo. Obu akotimi hu sa keke. Yeah. No ahye da ne wa hyehyɛw. Na do wa kano. No dumu star. Nadani moon. Ah. Aye mu pass off an jane. Start do na mu asa o do fa jane. Obe dum no kra o ba wa kwam keke. Abese wo life keke no akọ. Watomabodin. Onye ko poso onu mamu wa bo wato wa bodene. Eti mu se nyankopani mo nyam. Eti se onye ko pani mo nyam. Ewo mu ni pedua Ni pedua mu amode nam rough na mudi bra. Pe ma dodo. That's why many. Sister pe ma dodo. Sister sha wo ja what? Yes. Jai. Yes. Jai. Yes. Jai. Enye. Mudi ni dangerous. Mudi ni dangerous. Enye. Udo be bo we. Ade ba kwa yare se ebia no wanhu o ma ba brem. Ba ko wu o mene wa brem. Sabre na wa retire wa Adwamanbo ma sha wonu mu no. Sabre wa retire sabre no efin na wo beti pain. Wo beti wo yaw. Because when she nyima wo nyina so nyanya besa se no because oni to bi akoya pam if dia ye se obagi nyankopadi se wo be fa ne se owura no kra gyenkwan na be tra sori mu no sabe na nwode ade ye nyame adwuma me ye hyeran no na asa ene ne wadomra ne no nkwaje ada papa wa oni mra so ate na me tufu na me tu chabre nyese papa so papa ma nyese ma no odo eni ye mu a wate owo Oti se konton krowi odamansa nyina kom owo ti se jemre kutu osira be ye wansa be ye da wo na ba kan be su fie no twumu ta ofie gya be da yi ti nani wadom na me ka timase wan kame anse wada ka be kame asu obodi afa ne sanka me se Adwamanbo mu wada nsunsuanso na so ne be ya dwa wan kasa check wala mo hu nyema bi aba wabra bom obi a start a convincing just like that ba be si oboro nsa onti ase Abodjaman yasa upgrade no. Okay. A concert level. Yedinsa kan ho. Wo bro papa. Obi san bro sa hwi. Okay. Of say life. Oh, of so just wish your mom ya for some ye nigga. That be spirit be abetra mo so. And they control am. And Adwaman nobody ever listen to. Amen. Me say Adwamanbo Mu Nsunsuanso. And me we had that. Na me we had that. Unim Nsunsuanso wom. Yeah. Nobody ever listen to. What nipa mu wan nim dia ti nyonko nipa mu. Yes. Jodi panankasa. So we need the Bible and customer chow. Yes. Why do you sharp when you also Bible as no can see Johnny Adwamanbo. About the 1 Corinthians chapter 6 verse 13.
1 Corinthians 6:13. Bible nkasa. What's aduane ye yafunu dia? What's aduane wo ye den? Yafunu dia. Aduane ye yafunu dia. Yafunu ye aduane dia. Yafunu so ye den? Aduane dia. Yafunu so ye aduane dia. Nanso onyankopon mama ne mienu nyina kwa. What's aduane ye yafunu dia? Yafunu so ye aduane dia. Nyankopon mama ne mienu nyina kwa. Nyankopon mama ne mienu nyina den? Ayekwa. Ayekwa. Nipadua ye dwamamo dia. Nipadua dia. Enye dwamamo dia. Sister wati, bra wati. Wo de kwaye dwamamo dia pe. Wo de ade so abeso nipadua. Yeah. Ayewrade dia. Bia kwada akwaduro so ma konfo ne nada. Akonfo wakwaduro so ma konfo ne nada. Konfo ti bosu no sasa wa na aka. Edi no no. We ya no okoso okopeduro. Ade abediga. Konfo no. Oni nada. To nyakopo e ka konfo sama ya na monti ase. Wo ye konfo ajai. Enka nyameso mo. Debi. Mo ana mpese mfo so ana nyameso bata ho. Mana mpese mo force wana me nyame so bata yenko check akonfo sam kire ne yenko na me ka sem kire twon fi akonfo sam nenu na bi di nkrofo bi hwe se sa wadwe repent Yes. onye ko kasem a kire wo wadwe sharp yenko Leviticus yenko Leviticus 20 verse 27 verse 27 oberima na oba oso oberima ana oba adibisa ana akomhom ewo ne mu no oberima ana oba adibisa uya na wakọ 18 Deuteronomy 18:10 osi oberima ana se oba adidan adibisa ana akomhom wo ne mu kum na won ku won Opo no use our word no won su mabo osi yes because sani pa no spirit bi ni ewo ho yeah okay no kofa we ya bidu achi obi wo na me da no bi ni ma beda obi wan na no abeda bi no abeda oba wade se den se no bi ni da ti sani pa no osusu dai no obi ni da no onim se e kan e kuti awade no mo ti be ma no tifi no 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 awa no hallelujah amen oye kurafo eba ne se sister sadi eba life na na mo krojen ebi ana sa obobo mo nwama ya ansa na oba bana wo so obobo bi asa mo ba eni oba de mfa ne se nka bonko kan che mo sofo no won che mo kwa mfa so mbe firim wo de ano nte wa ye nye bompa ese sa wadwene yes me nam ka kira wo mo bi don't me mo bi ni sivu debi me mo bi ni sivu da kwasa be ya kwanche do obo wo sa ko pian ato ha Body of Sanka. Amen. Omi adwene amen. Me so obi word ma wo tie Bible na Bible asem waka no. Onyankopon ka sem ya chaw. Enso ne firi nipa ho ba no. Ade je Onyankopon pray nipa se masturbation ye. Anka me nam temo na makwa adwan ma twetwe me ho. Ana aba me se me mpa oba bia. Onyankopon se my mistake. Mistake ben my Leviticus 15 verse 1. Leviticus 15 favorite to number 2. Cause where? Mon kasanche Israel fo. O se yan kasanche Israel fo. Ensi won se. Yan kanche won se. Obere me biara ne ho sene. Obere bia ne ho ye den. Won ho sen. Utimi kwatwetwe ho ma ho besene. Negu. Na hosini no nti ne hosini nti a otwe wonti o problem me ho nti me se nsuo na free ye ho ba no my dear brother me catch her very powerful and na ma chese oni oba bia ya pam no oba no de ba so de ba no aka hiem apam kase pa no mayo no nti ohun so akọ we nchen wakoji we nti na obi yare ace na obi ne koda na won so nya ace it is any panic kita spirit bi no di na chi a wo so nya spirit bi we don't know I'm telling you today. So when you are catch her when the palm wipe in your shop. So yes, it too. So be new obi ace no obi kwada no benya ace obi HIV no obi ko benya dia and yet home mass make catch yes no adwemra ho so papa e te Adwamanbo Mu Nsunsuanso na me preach a no mo adwenya sharp na be ya chofro I go back kakra ye twaso yesrew a obi timi free hack hwehwe pokuase free podcast kwatwem pra okaso a wo kwatwem pra na di traffic in 3 hours na kwakwasan ko 4 hours aba ya de papa debi eso emeni hwenu onu TV no debi don't try toba besia oti ka so atwem pra e wo friends oyibi long journey traffic abe di mu ansa akosi friends we before be do zongo junction kwenye yize wo kwasa aba jamana wo kobo no ade bonna wo koye no wo kofa hawo kofa busuo ahia ne de ma wudi adi traffic musa awa blessa be ma wo timi free friends pram bese kwatwe mpra wo pokase bese kwatwe no amasama ade papa debi because interje nyoma ya no kwa traffic asa wo mka ho a be say di mo sa kwaba
na wankasa speed a wodi be ubedu na ave mo ntonte yes I mean oba de fa san kala o mi adwiri ni o Nyankopon se menkasa nkyɛ wase de egu ne ho fi wase oba ma wa ho sen na ba no de egu ne ho fi nie de egu ho fi nie wase na ho sini efiri ne ho sini eti egu a anase na ho sini ema ne hunama no sia ena ma tie eye ne ho fi gu eye ho fi egu ho fi ena e biara ne ade biara odaso no kete kra ya uni kwada be mo bi so kwa uni oyire kwada cross mu ya mu godwale wa kwa bo jama na asa de kwa adwuma ibe yi wedding tam abwa jama obi ni kai mu otimi for ba wo kai di mu anu oni oba da kai na abase esi usan kai su kai na woni dem no u kan so ye den ye nware mu bon uni oba na da o kai uni spirit di na chi u kan ni nyina spirit ni so afa odi atika akwa bi kotwa o me kase me ake e di same thing na me okotwa ba no otofufuo wantonam oniska ana akwa bi bae on so gifufuo nam guso bebre ana o so say na ntini wom to so say na karati dai na ben kwa ne bo peti akwa na tell say matadi ni akwa say so ye ben sorry hwe that's your fufuo na ma say sorry I said, ja, no, or have for so. Media. What do you know? And I don't know. It was such a man walk about Cannon. Spirit in the what do you cow? And yes, so we are to Manu do perform for what you say. What the problem about now the cost shop. I'm of fit as why then I just cannot. Obi amfa mawa de bebo bito. Che so park car na na mo yesa. Any park. It will be park car no. Me also de be adwuma so dia. Ukofo ba wo ke. Obi ni office no for ba. Oh, very bad. Adwuma so no obon office wo. It will go titia ba ye wankasa ho. Oba de mfa ne senka. Omi adwene no. Me se mo adwenya sharp. Se Adwamanbo Mu Nsunsuanso. Nsunsuanso ni bi na mecha me nya meka ho nem fam. Meka ho fam de nam de achew. Me se wo de wa check wa brabo. Me se esa enwuma. Esa ni pa brabo. Yes. Etimi tani ni pa brabo. Let me go. One we say ya obetwa no sa na deso kim. Fene nko besie. Nko besie. Because nipa na wo de ho akoma no. Yeah, send nipa no spirit bi dinachi. And wo bi so ho so a ono so ni di o ye ne say ono anim and one ma deda. And what you mani monyam. Obi akwadros mi a chance oni man da na je ni monyam no wo jiji mani monyam ba no wo jiji ba na wo so ye de o koso eto obi na dwama so de nyina no kwase ebu nko an odi bu nkrofo be mo sika do ba de oje fru nche no eso oba de fa ne sanka o mi adwene ni tie babo Hosea 4 verse 12 me man Ghana for enamu busa dua wade enamu bisa dua wade mapuma ekasa kira mo obi etinya kwa busumfie eni tumi bia kwa yapam ma yapam na wi o na o ma puma ekasa kira won o wi ana mpuma eka bi gira mpuma bi achi na nua kasa kira won efrise kwa yesei ukwa ye efrise de ntra edwama hohom eba de sa ebe dua de ba de o edwama hohom enne dada won enne dada to obi bebo ama dwama hohom abede abetre ni mu mi na dabi to what is it then no fa ni ko achi wa firi Nyankopon ase to be free Nyankopon ase akoba dwaman uba ware still but the dawa froth Hosea 5:4 Hosea chapter 5 verse number 4 woni yenti eni ye boni na bi mu nam Adwamanbo mu boni e mo mu nsam Nyankopon chen bi mu ntimu ka so Nyankopon there's no God because spirit dia betrani mu a ampe ye hohom abewre ni paduam eti se wo ti Nyankopon na asen won ti ase da because onim so obe Nyankopon na ase a ye beje no yes eti se dia spirit bi onim no ka there is no God no okabusu sam won sam Nyankopon chen ti mi ma Nyankopon chen da Adwamanbo hohom e se Adwamanbo wa betrani mu e wo mu ti wuti obe ka tese obu ne wo me so body was one enu enu ti bi no don't try ade anyo bisi wankasa bo Nsunsuanso auto bi mu odwuma sika sam nya basa sister won so fa ukun achi no akoti o ha obi aba na ade ba kwa me ka baba na bra won say ofa ukofa ukun achi a enye wenya oba
na eyo sa no spirit ne hwe fie odi no so ntimi nya ukun no a no de ato akwala oye mo star mo daachi akwala no be mo daachi no no ma send life amamo ma send life amamo te ban sa mo daachi asai AGYEMANG Mu Nsunsuanso ade mfa ne senka etu nyakopom ma nipa warning yes we dey okay verse 16 and 15 16 Leviticus no okay 15 15 16 osi menga say na so bari bi osi be ma bi ahoba free ni mu a na hoba efiri ni mu a onfa nsuo nware na hoba ma nsuo nware Enware. fe nsuo dware ho nyina na ne ho ti kosi anwumre na ho ntin kosi tamba yi anwumre ho ntin kosi anwumre entuma biara na ehoma biara a oda so no ai na ho begu mu no de ne ho aba kakra gu wa ade so no onfa nsuo nsi nware na ne ho ti kosi anwumre no nsi ne kete kenya ju so krobo nkwa no yi ne kete Dabi. okay ye ju so krobo nkwa we su another drum so Yes. you kete koko you kete na si untade ade ntia spirit bi no abeda Yes. ana ho esane ai me se me ba patu so a na me be chire mu a wo be su ano odi ibraja hwe ekite nsunsuanso nti woni wo yiri mpa da kro nyankopɔ so mu wia mu nware Yes. so bari ma na oba bɛma bi ani oba bi da ani oba bi da na aho begu won a na mo so kra sɛbi nsuo ba wonfa nsuo nware mo fa nsuo na nware wo ntin na kosi mo anwumre ntin kosi anwumre jia o ka je nsuo ne firi o ba eye papa o but man dia brother esa wo nsunsuanso ani ti na nyankopɔ bra wo sɛ emogbo adwama ro of enkoji we nsuo koji we nsuo koji we nsuo koji we na unim nsuo ko unim dia firi ho ba nsuo bia na woje nsuo bia o ba me bi wo no a ono anim pefe sɛ da oni oba do oni ne spirit nya na ne ga ne ye de eda na odi wo nsuo aye gidi okɔ nyina wa wie ne dia da spirit na to aso no hey sister reload reload ono awie na reload you long time gidi to aso ba nyina bam nya ba ma na word spirit no reload Yes. yeah it is no what to do back on a clock na reload no yeah machine gun come diwa wikake me say keep u system youth ni ye Yes. me pa chaw sister enyo bia na say ubia o skirt ho ma no Dabi. no bia Dabi. nsuo bia na eji no bia na say ubia skirt ho ma no yes o ba say wo shabre Yes. o say wo star Yes. o say woni monyam the body for the sanka AGYEMANG Mu Nsunsuanso Yes. AGYEMANG Mu Nsunsuanso pa then sabe chi sa for benya right person do be ware no sabe no akwose so how e dey abeto ne so enya ya de na spirit bi dia ma wa odi be kokoto obi be ma so Yes. somebody am sanka Amen. omie akumanum Amen. omo woni so ntew Amen. and upon my warning one you the my and warning ni what the book of friends Philip 3 abatie it was my warning or you should demon or the my Philippians 3 Kwa- verse number 5 3:5 yenti obo ade asam what's the mean say what see Philippians 3 3:5 verse number 5 2. verse 2 verse 2 Philip 2 monhwe yie Philip chapter 3 verse 2 3 verse 2 Revelation chapter 22:15 was monhwe yie what's the mean e wa krama ho hallelujah Amen. and no issue kraman kraman fasa on found say oba bi waso o madina Okay. I was she kraman betima ko madina really ai I went to Noko. And then kwasi ado aye ne say okwa no pagya nan No, I don't so. eno okwa no pagya nan No, I any don't so. direction okwa no pagya nan No, I don't so. ha or the what is okita atlas Yes. no the chasing road The crib. don't you play Debbie. on the checking road kita map grandma no dey Papa, go oya day. Okwa oya day. okwa no no adwo pagya okwa no pagya No, I nan do so. okwa no pagya sa No, ono nim so betinya ira No, the- oni sa kwa no ono nim sa kwa na kwanto no otunya kwanto bone anything can happen to him zaokrama no anything can happen it is an dia eso bomodi ano open monitoring road Yes. demarcation no demarcation ye te be yo nyira e oba no hwenwa kwanche e to tell Johnson papa no se me fa Yes. tell Johnson papa no se me fa no so fa the bible my one is we are them ma we are Monhwe yie wa krama ho. we wa kraman ne ye no ho he's talking about AGYEMANG dodo Yes. masam and no friend in kraman ne ye Yes. kwa was monhwe yie munche ye e wa adwumayefo bone no ho hallelujah Amen. kraman sam na do so dodo Yes. and the phone wachi ya Ya fa fa.
Motor gear search, yeah, 4 bar. Fitting shop, yeah, 4 bar. Carpentry shop, yeah, 4 bar. A Jamaican, Revelation 22:15. Revelation 22:15. Na kronachi. I think you go post one my one having kronachi. And akraman. Also, what teachers or kraman or come as some or be makraman up you, but the Bakwa Peto. Kronachi na kraman. Kronachi na kraman. I do 2-4. In your mind 4. Hallelujah. Amen. I think kraman in Namafia so be by Jamana Fred, Jamama than a Jamamu kraman. Oh, Timmy Chesoba. Eti wan kasa wotinkra na wo fa o twempra e wongomua bedi ango Maybe I got twin so. Bedi ango. Ai na be da kwaba. Come Hallelujah. Amen. Biti krankroman etuka ade okone genchen oga no wan ya ozo ogoma France. No akona ba na gifiti na wo roda enti wo be yi wan say. First question e ba ne se na wo na me kwatwempra kwatwe ne yo se me kwa grasu edu aboso wo ba bi na me get ho na me ko ana na wo sa ba kra back no o sa to akrama sunsum ti wo mu ana wo fin kran e kwatwempra ogoma France. Twempra ti tuka hu free ha fin kran ha kwatwu pra so kopege no asa Africa e machi no asa ba longe ni nkwa Debbie. I'll buy wow, yes, or him and him. Tim Fin Kumasi ba way. Eh? Bakra. Guess what you gun? I was said, baby. More how much? To or to the gun, I remember, can Babu. Babu Sakrama, some not dorsal. I come as some of the Akrama Subanania to Kababuna, the book of Jeremiah chapter 3, verses number 2 Babu. Jeremiah chapter 3. Miss Obafabi Pay, when you how, no, I don't do it. Was it more so chile? When you say, I get my master, some me boy, put you pay you when you are Ganama. And you found out who Even on Woofy. Kumasi, what's Waseho. Damango, Waseho. Kintampo, Waseho. Tachimai, Waseho. Wenchi, Waseho. Pacho, Senya Breku, Waseho. Pacha Adiamra, Waseho. Pacho Kitikrache, Waseho. Apam Junction, Waseho. Winiba, Waseho. Pacho Bankran Kroman, Masak Wade, Waseho. Nunga, Waseho. Teshi, Waseho. Mamobio, Waseho. Pacho Pick Farm, Waseho. Awoshi, Waseho. Malam, Waseho. Pacho, Hallelujah. Amen. There's a gun, a memo that when you gun a memo. One casa check it. And for no who I ain't want your brother. I can't chain out. One casa wash a da to pine. And I won't a quanchen out here. Why is it Arabian? Why is that so Arabian Niba? What do I do, Mamma? When I'm trouble, Debbie. What's you will be on a spirit at Tinimon or in a German mono? And then near Bonnie, a bonny goon crop forward day. If he Ah, But the car one was say, Wajuma. real. But the car one was say, Wajuma. That's my name. To canvas not to the Bible. Adwamanbo Mu Nsunsuanso. Ghana Memu across a Gaman Yamunity. What was a snowfin? What was a sin? One upward And Crawford. Hallelujah. Amen. Apomodia, but Jamaica dying. And the bomb was for him. A bug Jamaica dying, a bug Jamaica. Or the one was for him. Who's at the pa? Who's at the pa? Young Ponu will become Papa no enemy soon. And so what do I want you also where we consider? But the book of Isaiah 47. Verse 7. What's who cast her? We are what do you say? Where you consider? Where you consider? I'm going for you. No show. Me come fancy wakuma. One kai we here. Me nyako pose me kan chose kai we here. One ya be tola show. Yes. But don't answer me nyina na we hunu. Hwe me say no ba be se nufu sini bo a do kan ni o. Okay. Me fe hunye hu. No for no. Me fe hunye hu. There's a spring. Me fe hunye hu. Okay. Me fe hunye hu. Me fe hunye hu. Me fe hunye hu. Ela show. O me wa bom. Who say who now so fe hunye hu. Me so ba dia wa de so ba wu. Wo ba ku mienu mi ensa nan. Be kona ba wa nufu sini bo no si niema. Nufu ni sensan so chalewete. A bodom. Yes, sensan so chalewete. A bodom. Nufu sa no. A chamba gati black. Flat one. In a sense of it, if you have an answer, say, dear, Minya Bia, says it yet, Minya Bia, says it yet, Minya Bia, will be also one who you said was in your Biope. Baby, what would do no, or doom pempens will be a
atirenchemu body and fancy amen and I'm Yakupon so na me so church now the ben when it's better now got atirenchemu and then what do mre utina ye no afam obi afam anyo hawo wo de unkom into obade se min tufu na twon ho free ho hallelujah amen obade kasma chawo na se aka na mu do an obi anya no ho kra ma no afia wotim ho no ono aye fa ne maami akam papa akam oh abo hello maami akam oh yes ono dia no ono I want to bravo Nigeria for call to apetwa cap broken way maami akam papa akam Mami akam, papa akam, and one Mami akam, also papa akam. Well, but Jamaya on the profile too. Mami akam, also papa akam. About the Vanessa Camp. Amen. Amen. On Vanessa Camp. Amen. On my dream now. Tiababo. It's a Banasana is Aki Bakas Macho. Yes. A Banasa Tiababo. What to dump pine? What to pine? What Pomodia? That's 23. Papa no better if you want more corner pay Pacho or dear. For no bed, no say why. Maybe I'll be quite use one or no college. Ubrajamine. Yes. Ubrajamine. Yes. Ezekiel 16:23. Was only boy any etching, no? Only boy anyway in etching. Dear, Yakupoka said, dear, when shall or castle. I read yes, also only automatic about how you what to hold down pine. One Cassana Jaman, what Bama to what to hold down Pamfa. Immontin, so you say, God, remember them, Missy Baby, ourselves, and also you to one Cassanim. Bonner animals. Maybe Bono Ben animals. We may be. Do you assure it about Wonimu? Tank onimu, ayubenimu, kwame alasinimu, yejenimu, kobuachinimu, etiwai, obienimu, anaunsinimu obia. Emrontinyina so, akwentia, kapinta nini, fitani so yadai, taban so yadai, metini yadai, mesini yadai, ministani yadai, asamima yadai, empini yadai, osofoni yadai, ay, tiababu headmaster yadai, teacheni yadai, filling station man yadai, tiababu, emrontinyina so, akwentia, na watu wompa. And I want to humpa. Oh, go and one for bow them. When I'm trouble with them, Yamaju as a kutu. Once I make a job. I'm more be a cinema. When I was more be a day, a cinema, or more be a day, a cinema. Tonam Cromo, Yab watching Yana. Pine, Kwame J. Pine, Yab watching. Pine, Kwame Les. Pine, Ayuba. Pine, Tanko. Pine, Nasali Fudu, Yanabati Pam. I do what you draw. Yes, Macbeth. Yirga. I couldn't dear draw. What bow them? I'm will be a sim. One more German one not doors to tell you how blow. That's 34. It would ye. As no cranny marker. I was Adwamanbo. If the being shut down, you being shut down. I know my time. I know my spirit be a better. One a party. I'm not chasing Mamma. International war. It would German for it is a your banner would tear me now. Adwamanbo Mu Nsunsuanso ni say, oh no, hallelujah. I mean, what boy thing. But it's a bit in the boy. Difference now. Oh, not to be I have to say. Oh, Boko. Oh, dear. Oh, make trouble. Oh, yeah, sure. Oh, Willie Pa. Adwamanbo Mu Ayakubu. It be what me. Oh, it be me. Ah, no. Now, body way. It be me. Oh, yammy. Hey, me, more. Ah, and to bet to be winning up. A dear episode. Eh? Ah, won't come in one. Hey, George. At the end. Hey, George, that done no moon. Oh, I surprise him. Oh, dear. Me, ah, to be Joe and to me, me, was so sacrament. And Jamaican say, Pasha, which I know shall get one open day, front, open day, back, open day, side, a German to an amnesty, Nakashim, what has any back quiet day, Sasabon, some were pitting and no gone said ready to bear. No, no, come see Antonio day, and back to be sent upon everything. Day inside, a shame not a true, a shame, pine, a shame, or Sakita Pantan condom, the number of much shoemaker. If you be removed to me at one day, what was so? Jamaican say, Pacha, what am I afraid? What am I afraid? Tiaradiasam. Not such a watching. Not such a watching. And yes, sir, we got to range. Yes, the ambient said you bring your letter or the cause of you. Asan and some, and some to you, Edo, and Edo, a being caught Nebimra, Mediswa, blah now, no superman. Oh, son, I didn't acquire. What would you? Oh, yes, or bring your man.
no yes na baba me boy yi said do say nye do ebi nko ebi mra me hwe obi na me asoa no hey wes wa kotia be obi oni so ba we be bobra mo be bra sa Asemu. When it black we be bobra we ya buy we be bobra but we oba no kodi sa be me we che we be che be ma na be fefia de so nyina den asoa Tu so foso. uti so foso Clicky. oh tu so foso still sa be man kwoti wona ne nsanko ne nsanka no still oda so ba jama yo Yes. ne bonto ne yam Debbie. Neni so ntie no. Omadi am for the sanka Amen. o mi adwum ati ko pam me warning with the book of 1 Thessalonians chapter 4 verse number 3 the Bible Thessalonians chapter 4. the Bible Verse number 3. o se bin ka say Abrabam ahoteye. Abrabam de Ahotie. Abrabam ahotie Yes. Yeni die Nyankopon pe. we ni di onyankopon pe Aw mahotie mu. e wo ya hotiam Munye mu mfiri adwamammom. me nam cho Bible no Dabi. o se yenyi ho firi die mu Adwamammom. yenyi ho firi adwamammom Mu mo bie hu se ye mu biere hu ni say obenya na yere. Aw ahotie mu. so boya so na wade na ba to mo bre papa bro ya no mo to na nsem wie na o se ma na nsem to ye ma bra ba me bo ye say do say nye do ebi nko na ebi mra e bra no ba no so say do say nye do ye de soa ye ho no mo de aso mo ya ko brosa we so ko brosa aba mo mi integrate na se wate Mu mo bie hu se mo bi ye hu ni say obenya na yere. obenyi ono ane yere Aw ahotie mu. wa hotiem Ene ani diem. ene ani diem Enye akono ani brem. akono ani brem aw de bobo nyaman sansa brosa na churchim ma twetwea ma be wura sorim Asemu. be kwa sorim yesi ye neti Date. ni de so ai Date bensa. minim Na- dem ponchini krama na deti o krama wa he krama wa de da Dabi. o wa ponche wa da Dabi. o doko wa doko wa de da Dabi. amu ti aso mu twempra ka chem se mu deti yesterday ho Share. when the catches met me study mu akwasi awie ye yo nipa bi wa one day I'll come and preach about nipa su emu su wo nipa su yo nipa obi o te se kraman obi won so te se giramoa te se okọ re oba o ye giramoa giramoa bi enu obubu ne boyere Dabi. na so nam on twene boyere wakeka hyem mata kura me kura ntwana nim na re Kai. Onso obobre. me kura ntwana nim na re bete haw wasa ka hyem eti se okosi oba na o te se giramoa na enya ga be hunu su banda Dabi. akeka ne boyere ada yi Ashem. ada kwa no ade na wie na Obete. Chiro WhatsApp. sana ba ma bi sute Yes. keka ne boyere hyem te se giramoa ba ma giramoa keka ne boyere hyem ohunu su banda Dabi. but man nyo ho ade nwie o yo ho ade o se me na me fie wura Yes. ne for start be din kwase asem mo fie tumi enu nyina wo bia nyongon kakra o ya nsuo dan o ya Never pump for the same count. Amen. When you are doing it, Amen. and then what do you Amen. Then you watch it. Amen. What do you also? Yes. When you also? Yes. Bible, my warning. Yes. Was it true for you? Mu mo bie hu se Obi ehunu say. obenya na yere. Obi onu ana yire. Aw ahotie mu. Ahutiam. Ene ani diem. Anya ni diam. Enye akono ani Anya kono ni die bonim. Solomon kope ma. A man wo pay. Solomon try say na man su bante. One year ni akosi oba bi ote sa wo problem. The book of Ecclesiastes. Ecclesiastes 7 verse number 26. Verse 26. Me hunu de ya nwunu. Solomon no cover my 1,000 no. And ye che Solomon say mu a man for ntiase. Of say Solomon akopɛ me just like that. Solomon pay ma sa wo. Dabi dabi. So man wo pa wo madika ka che wo say obi mu kɔ no man na. Yakopɔ na man sa authority. Ati oda ho na radical che say Solo. Chem de open na menya ma. Yes. Ano che say papa me panyansa be mu papa ne bɔ ntem sonso ne. No say ne me de ama. To man pu papa ne bɔ no say ne oba twensa frɛ bɔ ne ti Solomon kase na frɛ bɔ ne. Yes. O twensa frɛ bɔ ne with the book of Ecclesiastes chapter 2 verse Chapter 2 verse number 1 verse 2 no. Koso Miss you serious say. Solomon kase ti wa no say hey. Ano se mi kan makum say. Solomon kan akoma say. Na me fa ni jemi so wonhwe. Bɔ ne mo wiase nyamna me test mo. Na me huna de pa. Na me hu ade pa. Na hwe. Na hwe. Ni nyina ye huhude ye. Hu se ni nya ewudi. Miss you serious say. Ono a buru sa no asere kwakwa. Abodam. O siri bebre obi beka so abodam. Miss ye ni Jesus say. Wie no nipa mo ani gi bebre. Edi na wo ye. Wanya later no akwakwa ye Me de. pepe makum say. Solomon so pepe na akoma mu say. Me din sabe hwe me huna ma hwe. Me na me twa Bible no. Dabi. Nso me printing press. So what the ensabe testing ni pedua na we. Yes. Esu na akoma nyansa e de ma no. Ekyere ne kwan. Ekyere ne kwan. Na me hunu de yema nipa ma. Nyansa be na ekyere wo no. Wo de wo body na wusua. Yes.
tie Bible Me yo ye. also ye The men who the Yemani Pamba. obe ye no be hu de ye mani pamba Obi no so ase. obi amfa we examiner one adu ni pedua bobra no etie be ye gya na nkofo ha amre tie Bible so mo kra ye ko trash ye Yes. nkofo ha amre no tie Bible etu obe kasem ti so no say otase bone no maako owie no nkofo mataze no nkofo hwede wie no Verse 26. owie no be che me ni ban Me hunu de yanyunu so so. de ye nyunu che owuo Oba na kuma mu fidie. o say e man bi obi oba bi akwa mu odan Fidie. nti sa oba we uni ko hia be dem Trap pao. obi atom say twongon Eni. Fidie na yiro. aso no mu na jese onko eno waba Debbie. Gino wanji. gine ho anje Debbie. eno de akọware obi o Ache no. enye oba no awa no ono ade sa wa kire sa no Debbie. oni na nam sa no kọtọ oba bi mu eno oba nde afidie bi chi no a se oba no afa no wa no huhum eno agya sa de kọkọware na se obetimi abobra na sa nipa so to na on pass on the papa nko eno ne nam nsọre fu a ye ma wo chiachira a ye becha how to pray no anka so abo ho mpaye woni ma meka kira wo because I was twase di babom mpaye wo mre wo no wo di nkuto twase di pa di nkuto wo mre wo twase di pa num oira wo mre wo sa na pesa wo ya me wo sa na pesa wo chema so twase di pa num yesu moja wo mre wo twase di pa bo pa da wo mre wo sa na pesa wo chema me tie Bible no Wasi. Osi di ayin Die na kuma mu tisa asaw. ohun oba bi so na kuma ti sasa won de ono no won ne net ri gu so dia Kai. no ayo poku na hye Tibenjo ho. o jo wan yi tie Bible Ni dia ne nsaya homa. e na ono so obi so dia ne dia ne ono ana kekere wo Okay. ono ana kekere wo Personal attack. on your personal attack ono no okutia wo Okay. Okay. and what they to me be feeling on the back what ya wo ohun se ne wiasete e wiase nya kono e wiase nko straight e wiase ye crooked Yes. enko straight ne ko commercial break aba oba de njira Amen. Bono aspa odi adumi adofonum ene topic e bai o si Adwamanbo Mu Nsunsuanso bra why asin no de bebre sister why asin no de bebre nya sa di o bebre yes di obo wo no twedi ampo Nyankopon na akyerew ye be mwatimi atransase so ache ene de be ma wa brabo e betimi asi yi saso obi sa bre hwe ma menka se mi kyerew ene be ma onam ho ese obi po but ho mo nsepe no awari obi no nenam na dia ba kwere se obi kwaji obi kunu free ne nsam a be ma no nkono bi waja na chedi but spirit dia se oda so wari obi a ono onya wade o aje mpa abo na tete ono obi ntam Okay. di chotu na nisi obi so a se di pa no problem pa o Nyankopon pesa woni tumi bi be konya attack that is the reason when to ma warn is jaya fafa nyanya hwani Solomon fam sa no wie no be ma ye warn because okowuri ono later wie no otabusumfie na onim Yes. later na Solomon ko pia busumfie wo si abusumfie o say me na mini Solomon Nyankopon man wonia me fedu pempenso no ofa odi tumi no ehya ne nsa etu anamo ne fe no atrash ye o kan the book of First Kings 11:1 na tie First Kings Solomon su bi okopia Yet na tete no okopia busumfie tie Bible 55 no. 55 yanko Solomon ekokodi Sodomfo anyamo Astarot. da bi me pefri 1 yanko Okay, verse number 1 no. Kasa Was no he Solomon do ema ananafo bi. okope ma bebre Faro baba no Onemfo o teste mu abufo ma Amonfo o teste amonfo ma Edomfo o teste edomfo ma Sidonfo o teste sidonfo ma Sidonfo ma o teste Hitifo ma hitifo ma Wana wo firi amana kasa ma ba bi na go podcast wo mon kokora na Solomon hiti mo Awurade kan wansam kire Israel dia fo. praise for kwaso obi an kokora na Solomon hiti mo ono hiti mo na ni tete no to aso yanko What was what? awia no 5 no kwa Verse number 5. kwaso Verse 54 no. kwaso Was na Solomon nkokura bere mu no. kwaso Na yere no kom na koma. akom na kuma Ekodi enyame foforo achi. Yeti amana koma enimu Nyankopon ho. hwa amasa ni me twon Chiwo. mampa bomu nyate ne papa
AGYEMANG Mu Nsunsuanso. Yes. You're very, very, very careful. It means someone's an adwuma. Because we need more banana and adano. Ati. Oni obi akwada wa pepe wasi nsu odiko. And now uba Upeba on Sabeka. This will be uncatna di nechi. Abra Jamel, you know better as I who crave now, Bezo Gajem, so we Yamasumi Mapa. Ubebre Yamasumpa, what the fans and come. But here, Bosa Letanam da Besu Yankupovi. Bosa Obuti Yankupo. Your boss saw him come my warning. Oh, the book of 1 Corinthians chapter 5 verses number 9. Okay, 1 Corinthians. Would it me person me what the Bible na say? I didn't know cast as verse number 9. Would the Bible? Was he me track? Poor na cast and was what one crack much. Someone near AGYEMANG Niafra. I did not see any AGYEMANG Niafra because one year Wakoti bibi one year pemudia frappe or bet you be AGYEMANG or demo. I was sorry. Okay. Only bop or how be. Obi a mere yeah, or very soft or very weak. It was when he had Obon Yaman Bebre no. Say a new German for the afra saw them one man, not the Gingam church member back or your hand quatrano, not the Kungam way, baby a church no. Or my good spirit won't go for Unim Yanko Passam. What a year you see AGYEMANG until one can just want him Kobobi and send just like that to be away then. We are saying Nipa, so between baby no born a drama, won't even coach it. I shall win in his Debbie. Tiababwe. And you are saying AGYEMANG there be no more children. And anybody for I don't mean for name of dear Bawaya. I want some cranny. I want some work. And I can say free. And I say now for me, Tramu said, Papa, our friend Onia, Papa, will be a friend today. Onia, our ye didn't know your German for no tiny German for us. Or was some American. No one some one dream will be your spiritual church members. Nanka se muno bi jagengam na maninya mesuma se ba sa nti wo be jam se munyimi o dem ho be jam se munyimi o dem ho mo wie china abetata munya paakofo no o be wura inside na ha se ojan wa doro ntwom no ojan wa doro ntwom no what the best sign munyina tipo my warning say obi timu man born baako man warning mienu miensa no to aso yes apa munyini mfiri mu na nya sadwa mrano odi ne beto ha read the Bible what's it dey what's muni no mo sao ni pa no muni ni nidimpo wow hallelujah amen this na podcast asem no yes abuna da no ya choni Greek ni Hebrew it so wusu ye papa ba dem fane sanka amen omi adwene nim omi adwene nim ko checking Hebrew ne ko checking Greek na dientra Nyema Nsunsuanso wom a wo ja no tena dem a wonim foforo be kwakwache no e dia kwaye no obade mfana sanka wo mi adwene no omo ni so ntam na ni wadomre na no kwagye da e de ye nia panyi Solomon fa brabo no mu no owie na oka wasam che the book of Proverbs 31 verse number 2 osemenga say adam me ba adam ye furu ba Solomon kasa che the whole world adam me bo sheba and for one day mama bra nam krum na say maple oh yeah wow so my maple no be nam krum and I just wear banchi dua kwa share skirt and o chasing this one was a bishop skirt sister bra and let me do for say oba keep system unity yes memo bia kwa mo use the pen drive and fan be shell o system unity ni one year ube download the virus antivirus bia be we echi no obe crash with the what this yes bra also enye system unity bia na dey pen drive here dey ehim one year also be download the virus yes later no what the show one kasa system unity mu one year pe no so I say with system unit I'm talking about your wife yes at the same time I say so pen drive no what the question obi adie mu say virus here dey also look at the book of Deuteronomy chapter 22 verse 22 yes Deuteronomy Bible nin kasa 22 obadi asem manya what say unro beri mebi hallelujah amen what we dey unro beri mebi so oni oba a yo bi da ose un be me bi o dey say oni oba o yo bi ri da un se be me bi ni obi yira ko da enie won banu omienu mu ade nyankopɔ yɛ saa
Yenim de way akodua wo wem. Yenim de way akodua wo wem. To ahwe ni ade fie no obi de asem. Ene ye to ase. Dimumi enu nyamonko. Ana mo nti nyankopɔ o te ka da na o nti be wa ya wonti ase o. To obo na ma abo no mpochi. Yes. Oba de ya wan fanti ase. Amen. O se ukɔkye be ma bi. No no obi yire. Ana da. Eni won be nu wo. Memu nya ba akokra. Oba no obere mani nyina. Oba ne be mani nyina. Na yi sa boni firi wo mu. Menam choe. Dabi. Yi boni be na firi mu. Fu so jama no oba da bi mu. Ye nim de wa aduama we. Yes. Wanya ye ja omo a. Wa be sa so ade ne odwamba ne adwama fo. Oba sa ni be ma Friday. Oba sa ni ku be sa day. Ana oba be ma no so ni ye ba akwa day. Oba sa ni oba Friday. No oba no so ni obi akwa day. No so ni akwa day. No mo spread here day. Leviticus 20:10. Leviticus 20:10. Was it Oberima? Was it Bama? Ofa Oberima be yere. Ofa Bama be yere no. Anaso okɔ ne nyɔnko yere ho. Okɔ ne nyɔnko yere ho no. No mo sa wade no. No mo sa wade no. Ekum na yenkum Oberima. Ntia. Enso de fru wo ban mo koya pam. Tawe mfa ne senka. Amen. Ase okun adwuma. Yawe kra na ye okun adoye. Ama se say mukra hand to mouth munye bi na kanye se na okun ase oye edwa kakra wokɔ ama obi ni wada lol fair ubetua ama driver foul ayase lol fair wayase akotua meti na nim pefe se wutua wo hia wa osiko bi sa amasa etua dada enu ya ase fair akotua lol fair odi wayase akotua anu akoti unim pefe se wukun bro bre nyina ye wa papa Utia you are about him or the mofo. To our year when you are a war. Our Utia your babesia hard work I say. Okoba. Now so tiffy and I won't come man. I'll put Tibayani. Ayamau. Can one with you know? Proverbs 41. Proverbs chapter 14, verse 1. Papa, Tia Obenyans for Sinidine. Out me brom with me fee. Etinya bom ono hwe fie college school bibia obey na titini boy wuram edwa odi na nse adwuma nko yie wa kotiti aye ho adwuma sai won se nso ho tie babo na oba kwase bi no mo ba kwase bi a wodi na bedwiri no abedwiri sa ne ma no nyina me nam twa babo no Dabi. am oba kwase bi nam twa ba kwase no bi no abese ni nyina no abese ni nyina oba dia for the sanka wo mi adwiri ni Tony Asasira, Kedi Ampoya was. Obambo ni awe super what yadu me. And the topic about is AGYEMANG Mu Nsunsuanso. Nsunsuanso na what did he? Baby, Miss Ubi. On the massam sa mande. Or do minister. But the memasam sa mande. Oh. Any when you say. Unim enyo bia na ye ne deda sankrofo nyina so nyo mada to say we will say papa awre me mama awre me sister awre me bra awre me to nyankopon no obo wo no unim de kan wo a ebebere wase ti wa ma wo ne say embo adwama rofrofo entwempra bebi kofa ma de aware na asi wo ti me se wo bebre babisia be ware oba chiri sa oh Yankopon use word be am I with the book of a year Proverbs the systematic Bible and Casaniango. Proverbs 6. Verse 32. Verse 32. Into body Yankopon asa. Was say dear offer a year no. Because your phobia no. Unity. And it also unity. And it also unity. Na do your son. Na do your son. Or the same kra. Was who ni pa Parim de tin yonku nipa. Akofobi. Ni basew o shabra basew life. E man ni buase na obenya. Obi wa fasika ye bro no. Woso bi anya catch. Aso di pa no. Na say ni pa no. Na hohura empepada. Hohura so empepada. Oba de hu yemabo. O kan Proverbs chapter 7. Verses nyango. Proverbs 7. Verses. Me firi me dan puma mu. Onyankopɔ so otesoro otedo bi ohwe fam a. Mani no nkasa me hwe. Ono nkasa hwea no hwe nipa wasase so a. Me hwe entetkafo no hu se mrante ni biada na ntete kwa. Me hu emofre no abranto wo se mrante ne maba wa minim de ha omo. A oditire. Se bo 730. Obati Ghana kroma me boy. Miguel. Adwama yo man say pacha. Opla bonten be ne ntwe a. Wei obi pre.
obi afo trotro okotwempra obi afa taxi obi afa uber okotwempra wo sere fa ne fie kwan so obi just obi so nante keke ebra ade sa no enumere no anaje konkwa esu wo mu no hwe oba bi be hia no oba bi so ati free o ofura adwamanfo tam me na me twa adwamanfo tam just wa bura adwamana ma usuro be ma na kuma sene wajija na so asoro ne nantire fie sesia no omro no so bro no we akwaja hye no sesia odwa so akwaja hye no otentwie nyina on nam bro no mantam ke babo eno so mu otimi so be mam fina no no ayire be ma o sine ni ka kire se otimi sisi na ni kire be ma oba bitimi kese otimi se ope we prawo o sinye me ne pe mama bi prawo mo e man is bi pe mama bi so ayde e prawo timi di nani ogron kai wa mampa ma nya den so jana bo bezu aso bre ko si dia so ura fi ba bia ma me krate okokun ti babo wose osim na ni ka kire oba no otisa no a otaya sa ne ma no wadwe be yo say your ba che say we friends gentle ni ba keke wo kita spirit ti babo wose asumdwe afa na body da so obeka che say bra ubetimi na akote o mia na me de me ho ade ene memo amoade onu a o ode no ma o obeka say wa ma scholarship enu na me fira be hia wo scholarship na ode ama o ti babo ene ma ba hwe wadim ni ma ti babo verse number 20 no shababu num was offer for 20 sika kuda debi tie babu no se na ni fie kwan kumko wom shababu mi yes okay wase odi krobon epepre ene sabo di na chi jonjo later tie babu was oma odo eme ko sia no pa kwaso e ne yemfa akonode ensepa ye ho yemfa akonode ensepa ye ho ne efie wura ni ho wotu kwan kwa chichiri kura na otimi sa ni ko yeah onu atimi chichiri se ni ko ni ho niku kono fa foto kurai njenya de niku baba chesia oma wudi ne chise wudi ne che awurafiem kwaso e se na ntwi a ye den okokunu ye kokunu na de ne koma yanka no wudi ne chi jom se na ntwi de ne koma yanka okay poku just like that yes what you go free one yes Proverbs 5 nyanko Proverbs 5 verse number 19 kwaso yenti obodi yasem osem ngase wose odosa atwini animonyam da bi e body finance okay yanko 15 yanko verse 15 no kwaso wose num wabura mu nsu ye be ma trafaako wabura mu nsu ba ko abuya wanya ni nsu asene firi onsu tirem ewa na tra ho onsu ni wabebu afiri mu aba ko na ayemontre so asutrin ko ebe ye wonkora wo dia eye wonko a ukofu fa later wade so be bebere wachiche nsu orichiche na dum chira ana oba bi so efan odi che kwa oriji wo hwe chiche obi ni oba bi ada dana na nani mo nyam say fisa be ko na start edumba na wie ye ni efui tise wutie me na wadwe mra ho so obade ntu adwama ho fi oni paduam yes no ma ho konkro abeti dia na ntise Kristo ni maba Proverbs chapter 2 verse 10 senyansa mo wakoma mu senyansa me de ma wonne ne ba wakoma mu na se edimbiye so okede ni dia wo ba de ado me so kra mu a adwempa hwe wo so adwempa be hwe wo so entiasie bo ho ban entiasie so be bo ho ban ebeyi wafiri bone kwan so eni onipa oka kontontisam ebeyi wafiri nipa oka kontontisam afiri wona waja kwantere ne ho ebetwi nipa afiri wona aja kwantere ne ho no mo konanti esum kwan so wona konanti sum kwan so omo mani gye bone ye ho wona wani gye bone ye ho no mu di akontontisam ebeyi wafiri oba na nani sam se wo manyansa sam ya mi kan kwagisima ba wunche usomu a ebeyi wafiri ho oba na nani sam baba mu dai ne wafiri nyankopam pam ni wafiri nyankopam pam ko ne fie kunko owuom saa oba ni fie kunko dan owuom udi nachi ubewu na kwan ko isamanfo o ka babo no a oba bi wo de won kan say keep onche okay acha 7 years one of kon ho bia na nsane me na me try osu meme bia akọ no bia dodo na wu wori si nkwankwan kata mi na di nachi o osu mo akọ no nyina dodo na wu akọwi jatanam akọwi hwe Frame me. Say 0559. But in check is if man so I have a clinic the bro.
Bosom ya shasi. Ye hwe patient bia. The episode shall say, 100 Ghana cedis. O buy a beshow. The more card, a bear will lapse. The be more drew, some massaging detox. The beer here says, Yama bia. A be more pummy pino. Branch bia ye am my patient bia I will busumi mu. Ukwa registration center on and what you 100 Ghana cedis. When you 100 Ghana cedis, a cover will be bia. The woman say, for branch a bell. Naji code. What you code a can within 3 days. So want to me and code Nashiagu. Young person nipa bebo peso. The branch be a bell say you take it tantra new for that matakra de kaswa. Yo, yawa this year. Minia. Minsa wetie NKWAGYESEM dwumedie obo ade yawa nam na ko apostle Philemon oko AGYEMANG so edi bre wa brenia bribia. Sabre wetie ntia kire na ewie edin biom na aka wo dia ka ne se ubehwehwe asempa na ekire akwan na wabomodia ne living yawa 7-day Sabbath assemblies asafono ehwia bomu asafo ne won krabata pi ewo oman Ghana ha eni wiase afa na nyinara sabre yen konkohwe enkrabata ne biye living yawa asafo ye main headquarters ye wo Greater Accra eye awoshi enya market Sabbath City Fre ahomatrufui 0244 609545 ana 0242 327172 ana 0207 211 337 ana 0245 237945 Libi Yawe Domi branch yewo Domi railway crossing eho ena yewo freyen ahomatrofo isue 0548 239 336 anase 0245 312 123 Limi Yawe Madina branch yewo Madina Old Ashanti Home Touch ewo eye NIB bank ne echi freyen ahomatrofo isue 0241 558 889 and as 0249 821 706 Living Yahweh Pokuasi branch Yawo Jacobic Academy Ben Queen's Park Freyen ahomatrofo isue 0248 445 517 and as 0242 862 062 Living Yahweh La Paz branch Yewo ni boy my high tension ahomatrofo isue 0554 347 862 0554 347 862 Living Yahweh Ashaiman branch Yewo Zenu Obatan School Complex Freyen ahomatrofo isue 0244 609 545 and as 0547 690 980 Living Yahweh Tema Community 3 Site B Freyen ahomatrofo isue 0547 861 601 and as 0243 476 084 Living Yahweh Nungwa branch Yawo C5 Lakeman School no eho ene yehyiamu freyen ahomatrofo isue 0248 925 441 anas 0557 105 729 Living Yahweh Pram branch Ben Celestial School ewo Pram ne chipe eho na ewo freyen ahomatrofo isue 0244 797 163 and as 0575 743 002 Living Yahweh Ashaleboche branch Ben Nana Junction yeni Malcolm no ena edi nhwani mo freyen ahomatrofo isue 0241 232 157 and as 0246 014 081
Living Yahweh, Betchele, Yeben Soja Line, a hot area, Shiemo, Freya Ahumatrufu Swe, 0242 586 117. 0242 586 117. Living Yahweh, Malam Branch, Accra Malam Branch, your New Life Preparatory School, Freya Ahumatrufu Ebia. Now, Malam, Weja, Bawe, any important one. Freya Ahumatrufu 0208 288 274 and as 0244 097 524. Living Yahweh Achimota branch. Achimota Abelegbe Abofu Aloboshi. Any important one. Your Grace and Glory School. Freya Ahumatrufu 0246 367 777 and as 0240 082 400. Living Yahweh Anya branch Anya NIC Farm Milk Ablekuma. Any important one. Freya Ahumatrufu 0547 709 456 and as 0248 755 769. Living Yahweh Odoko branch. Freya Ahumatrufu 0244 033 377 and as 0243 844 572. Living Yahweh Official Town branch. Official Town. Any important one. Freya Ahumatrufu 0542 607 268 0542 607 268. Living Yahweh Bon Akatamanso branch. Yawa Bon Farms behind Bon Municipal Assembly. Freya Ahumatrufu 0246 1900 and 0244 609545. Living Yahweh Sege branch. Yawa Akulabanya. Freya Ahumatrufu 0246 215 722. Living Yahweh Central Region branches no Munshanenso Emfamaye. Living Yahweh Ewutu Breku branch. Yawa Breku DAJHS. Freya Ahumatrufu 0249 105 887. 0249 105 887. Living Yahweh Ewutu Senya branch. Yawa Senya AME Zion School. Freya Ahumatrufu 0248 211 806. 0248 211 806. Living Yahweh Nyanyano Kakraba. Yeben Eye GRA4 Edino. Freya Ahumatrufu 0550 231 211 and as 0245 971 629. Living Yahweh Amman from Peace Town in Sionano. Freya Ahumatrufu Living Yahweh Kasua Main branch. Yewo Odukpankpe School Park ne echi. Yeshemu ewo school our friend Ekomok eho ene yeshemu. Freya Ahumatrufu 0240 167 061 0240 167 061. Living Yahweh Winneba branch. Yawo Kings Academy Eben Sakura Park. Freya Ahumatrufu 0544 689 872 and as 0249 822 405. Living Yahweh Kasua Fanko Yewo Ebron Kwanta Eho ene yewo Freya Ahumatrufu 0268 559 799 0268 559 799. Living Yahweh
Adwumako afranse yewo eye mami ya efie ho no mo mami yes house eho ene ehyiemu frɛ ahomatofo iso 0544689875 0544689875 Living Yahweh Asimfosu branch Asimfosu yewo eye Mr. Fokio school eho ene yewo frɛ ahomatofo iso 0550231211 0550231211 Living Yahweh Apam branch Yawo Royal Preparatory School frɛ ahomatofo iso 0544689875 0544689875 Living Yahweh Mankasim Yawo Ariabado eho ene yewo frɛ ahomatofo iso 0206342090 Anas 0544689875 Living Yahweh Aguna Swedro Yawo Asafo New Sawmill no ewo Unique Academy eho ene ehyiemu frɛ ahomatofo iso 0557 Anas 0544689875 Living Yahweh Elmina Yeben Ankafo Junction Hope ene ehyiemu frɛ ahomatofo iso 0547 617 142 Anas 0235 848 096 Living Yahweh Aguna Nyakrom Yawo Anglican School eho ene ehyiemu frɛ ahomatofo Cape Coast frɛ ahomatofo iso 0547 617 142 Anas 0235 848 096 Living Yahweh eye Asimbreku Living Yahweh Asimbreku branch frɛ ahomatofo iso 0550 231 211 Anas 0543 339 514 Living Yahweh Nyankumasi Ahinkro Yewo Maranatha Old School eho ene ehyiemu frɛ ahomatofo iso 0550 231 211 Anas 0555 304 991 Living Yahweh Adewukwa Yewo White House what Mercies of God School frɛ ahomatofo iso 0574 452 501 and as 0244 6095 Baby Road Messiah Montessori School eho ene ehyiemu frɛ ahomatofo iso 0544 689 875 and as 0576 761 653 Living Yahweh I am free frɛ ahomatofo iso 0244 241 943 and as 0543 003 002 Living Yahweh Adwumako Yawo Adwumako Hospital no opposite pair frɛ ahomatofo iso 0544 689 875 0544689875 Living Yahweh Aguna Bobikuma Yawo AME Zion Basic School Ewo Apa Bobikuma Freya Ahomatofo iso 0544689875 0544689875 Living Yahweh Bechem ahomatofo iso 0546 971 601 and as 0244 609 545 0546 971 601 and as 0244 609 545 Living Yahweh Bunu region branches no nini diswo enie Wenchi branch Yewo Akonkotiwa Community Center frɛ ahomatofo iso 0249 417 934 and as 0249 079 589
Living Yahweh Sunyani Tanosu branch. Yawo Biposu Eye Ericos Center. Freying Ahumatufi Swe. Living Yahweh Sunyani Odumasi branch. Freying Ahumatufi Su. Living Yahweh Sampa branch. Freye Ahumatufisu 0555 682 116. And that's 0596 517 756. Living Yahweh Brekum branch. Yewo Emi Clinic. Chiriba Emi Clinic. What Chiriba? Freye Ahumatufisu. Living Yahweh Doma branch. Yahweh Doma primary and JHS. Freying Ahumatufisu. Living Yahweh Asantikwa branch. Yahweh Fuller line. Freying Ahumatufisu 0249 417 934 and that's 0249 079 589. Living Yahweh Drobo branch 0249 079 589 and that's 0555 682 116. Living Yahweh Sampa Yawa Maranatha SHS Bontuku Road Frey Ahumatufisu 059 651 756 and that's 0555 682 116. Living Yahweh Sunyani branch Yawo Wednesday market ehwa abrosaine di kaino abrosaine so ehwa na hewo Freying Ahumatufisu 0546 971 601 and that's 0244 609545. Living Yahweh Kintampo branch Ebe Chirimankuma Freying Ahumatufisu 0249 417 934 and that's 0249 079 589 and that's 0543 215 309. Living Yahweh Techiman branch Frey Ahumatufisu 0596 517 756 and that's 0240 735 151. Living Yahweh Yeji branch Yahweh Yeji LA school Frey Ahumatufisu 0555 682 116 and that's 0249 417 934 and that's 0592 482 903. Living Yahweh Volta region branches Yawo Ho Sokode Lokwe Pavilion School Freying Ahumatufisu 0249 253 850 and that's 0244 801 982. Living Yahweh Aflawo branch Yawo Freedom International School Ewo Aflawo Freying Ahumatufisu 0558 002 534 and that's 0279 325 440. Living Yahweh Upper West region Yawo Bamahu Ayeben UDS school no Freying Ahumatufisu 0248 907 499. Living Yahweh Western region branches Western region Yawo Takrade Kwesimintim Freying Ahumatufisu na Uniembo Mu Nsunsuanso 0246 390 530 and that's 0547 254 697. Living Yahweh Prestia branch
Yɛwɔ Nakaba, a full life preparatory school. Ɛwɔ Nakaba. Frɛ ahomatrofo so 0244 241 943 0244 241 943. Living Yahweh Bogosu branch. Yɛwɔ Boga school. Ɛhɔ ɛna yɛhyia mu. Frɛ ahomatrofo so 0552 062 466 0552 062 466. Living Yahweh Takwa branch. Your 31st school Jinyami Early Childhood and Daycare Center. Freying Ahomatrufu Iswe 0552 062 466 0552 062 466. Living Yahweh Wasa Ekropon branch. So Wasa Ekropon anase Wasa Adamanso any nkronkro a ebemben a wobetumi ne ye ehia ewo Wasa Ekropon ye wo B school eho ene ehia mu frɛn ahomatrofi so 0244 241 943 0244 241 943. Living Yahweh Aguna Nkwanta branch ye wo Kings Junior College eho ene ehia mu frɛn ahomatrofi so 0547 254 697 and as 0246 390 530. Living Yahweh Empoho branch Yewo Joy Academy Freying Ahomatrofi so 0547 254 697 and as 0246 390 530. Living Yahweh Enzima Ayinasi Yewo Rainbow International School Freying Ahomatrofi so 0547 254 697 and as 0246 390 530 and as 0247 000 442. Saransu and a Living Yahweh Yewo Takwa Apostle Yewo Methodist Preparatory School Freying Ahomatrofi so 0552 062 466 and as 0545 810 915. Living Yahweh Takwa New Etwabo Freying Ahomatrofi so 0552 062 466 and as 0545 810 915. Living Yahweh Aguna Nkwanta Yewo Kings Junior College eho ene yewo Freying Ahomatrofi so 0554 725 469 and as 0246 390 530. Living Yahweh Elibo Yewo Talent Experimental School ewo Elibo New Market Freying Ahomatrofi so 0547 254 69 and as 0246 390 530 and as 0550 030 541. Sarasuna Living Yahweh Yewo Asenkrugwa Yewo Nanabu Doom School eho ene yeshimo Freying Ahomatrofi so 0249 262 776. Living Yahweh Honi Valley Yewo Gadiel Preparatory School Zone 4 Freying Ahomatrofi so 0552 062 466 and as 0545 240 036. Living Yahweh Shama Yewo Shama Junction ye ni Shama School Park no ena edi ihwenimu Freying Ahomatrofi so 0547 254 697 and as 0247 406. Living Yahweh Western North Region Yewo Seshi Bekwai DC Primary School Freying Ahomatrofi so 0244 241 943 and as 0556 737 353. Saranso and I Living Yahweh Yesanso Ewo Seshi Jinasi Yewo Rosel School Complex Freying Ahomatrofi so 0544 689 83 Bibieni
Your community JHS any Divine Hospital no edi nhwenimo freyen ahomatrofo so 0544 689 875 and I say Living Yahweh OT region yewo Tokrano yeshemo ewo Anglican school no eho ene yeshemo freyen ahomatrofo so 0543 676 422 and as 0241 818 263. Living Yahweh Dambai, your Lakeside Preparatory B School. Freying Ahomatrofo 0543 676 422 and as 0241 818 263. Living Yahweh Eastern Region branches. Yawa Achim Oda. Yebe Achim Oda in Quantanum. Any Oda Stadium no edi ihwenimo. Ewa ene yewo. Freying Ahomatrofo 0243 275 887 0243 275 887. Living Yahweh Achim Asene. So Achim Asene any nim potemu ahudua ebemben hona ubetumi ye asum ewo Achim Asene ye wo erisa frey ahomatrofo 0243 275 887 anase 0548 117 166. Living Yahweh Osino branch yewo Osino Remnant Mission School yewo old girls dormitory eho ene yeshimo freyen ahomatrofo 0208 966 121 and as 0246 007 718. Living Yahweh Akosombo yewo New Akrade ebia uwokpon Joapon Atimpoku Odumasi Krobo Somanya any nimpotemu a ubetumi ni ye abom asum ewo New Akrade freyen ahomatrofo 0247 755 660 0247 755 660 Akrade ye ben eye National Health Insurance Junction no super. Living Yahweh Achim Sechere Dankwa branch your brother John Plumber's house Frey Ahomatrofo 0544 689 875 and as 0240 671 838. Living Yahweh Kukurentumi your 31st school your Ben Lorry station pe Frey 0241 944 534 0241 944 534. Living Yahweh Enkrakai branch Frey Ahomatrofo 0241 944 534 0241 944 534 and I say 0543 912 305 0543 912 305 and I say 0244 932 973. Living Yahweh Ebuyakwa Enyinem branch so wo Enyinem eni nkura hodo a etwa ho hia yen ewo Enyinem AME Zion School eben Hospital Junction no ana se freyen wo ahomatrofo 0246 007 718 0246 007 718. Living Yahweh Begro branch Living Yahweh Begro yewo Dua Police eho ena yewo eye Dua Police school no mo a eho na yehia freyen ahomatrofo 0241 944 534 and say 0502 206 233. Living Yahweh Koforidia and Sukwao and not your war, Freya Homatrofo 0241
944-534. Libya where Achim Eninem Freyen Ahomatrufo 0246